Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Gagash loko a kombela ndzivalelo kumbexani ku khomeriwa hi vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku Gagash u endle nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a vulavula hi xiyimbeleri Benny Mayengani the President. U kombise leswaku Benny Mayengani the President va nga phikizanisiwi na vafana kumbexani va mapfimbakhwiri. Leswi swi endleke endzhaku ka loko Benny Mayengani the President va ta va yile 17 kumbe eCoyotes va nyanyula ntshungu kona hi siku ra vumune kwala ka n'hweti ya Nhlangula. Ku ri ku hi siku ra vunharhu a ku rhambiwe xiyimbeleri Mr Post eka ndhawu leyi fanaka. Kambe hi siku leri ra ku yi Benny Mayengani the President va endle mali yo tala swinene. Se leswi endle leswaku Gagash a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku Benny Mayengani the President va fanelanga va phikizanisiwa na genge kumbexani va mapfimbakhwiri. Se marito lamawani ma fiki ma nga vi kahle ngopfungopfu marito ya ku vula leswaku va mapfimbakhwiri hikuva vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va voni nga Gagash a nga va karhi a gega Mr Post ivi swi nga va khomi kahle hi ndlela yaleyo. Endzhaku ka sweswo Gagash u tlhela a endla nkandziyiso a karhi a basisa leswaku loko ku va mapfimbakhwiri a nga vuli xiyimbeleri Mr Post. A hi voneni nkandziyiso lowu. Una jealousy na Mr Post, what are you talking about? Una jealousy na munhu wani ngibukini Friday. You're too much. Kumele fana leswi nga mapfimbakhwiri vula swi tlangi mapfimbakhwiri. Mapongwana ku vula ka nkulu. Mapfimbakhwiri ni vula swihlanga ni vuli swona kumbe ni fela swilo leswi nga ti mapfimbakhwiri se n'wina ta ni lwisana na Mr Post sweswi. Sweswi mina ka ni lwisana Phosa ni nga onhangi nchumu. Ni vula swi hlamba ni va ku ta swi positiona na Benny Mayengani a vele ka tlilasi yin'we a vele ka tlilasi yin'we hayi sweswi a hi xihundla mukwata mi kukumuka mizemi ya kolomo ganga leyi le ka tlilasi ya Benny Mayengani a xihundla sweswo hambi ni kotela ku lexi nga ta xi endla etandla ni fela ku va ni vulavula ku titwa ka mina wa komperi mirangapanda na swihlangi leswi nga takataka hayi le makona. A swi helelangi kwalano Gagash u tlhela a kombisa leswaku wa tisola swinene ka vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post. Nkandziyiso wa kona hi lowuwani. Life leyi a ni nga endlelangi timbuti swa timbuti ni ta swi solva ndzhaku a ni ndlela ku ta apologize to Mr Post fans and na yena le ka yena Mr Post if swilo swi fike swi lenda hi ndlela ya wrong the way the utterances ta ku va mapfimbakhwiri a swi nga yi ka vona Mr Post or a swi nga yi ka yena Mr Post swi lo fika vanhu va khomanisa leswaku swi ndli ingaku impela hi vula swo because hi nkarhi wolowo a ni va ni ka ni themendela Benny so swi fika swi lenda hi ndlela yo ka nga ri yona but okay ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.